PAODAM ing tabiribasingbu ahanmaktada binitana taram noksabagaloyana kurumjari. Hauzik PAODAM asigi maroy pau pijari. World Environment Day Thoram Paksana Pangthoknakre. Promotion of oil palm tree plantation Hiramda awareness cum training program Pangthokre. Idul Zuha 2025 Tharanga Marilena Kudol Tamkre. Loidana India da COVID-19 के केस लिसिंग मरी चनी पान हुंफुतरु यौरे. Mapungoyo Paulo Birase. All Manipur United Clubs Organization Amuko Manipuri Students Federation MSA Amadi Thamaiba United Club TU Shiga Puna Kusam Naduna Thamai Bandala Iba Serau Singi Atoba Singi Kubamgi Akoibada World Environment Day ga Marilena Ujara Sing Thakre Ngasidi Malemgi Miyamasi Akoibagi Khal Kaitarak Panamaram Oiraga Mioiba Kunaina Tungkoina Hingbada Soba Apanbama Oire Haibasi Mipum Tingna Kangnaraba Wapama Oire Malengo in a Handaki Sahiki in a Piriba Team and Plastic Pollution Haibasida World Environment Day Thoram Sing Pangtok Nabagi Saruk Ama Oina Ngasigi Ujara Tabagi Thoramasi Pangtok Pani Haina Amukogi Secretary General Pratap Lishang Temna Pondorakli Mahakna Hai Malem de Muebana Chocolate Pagi Kungchat na Piba Pollution is a Tiang Sound Lady Haibasi Nasi Parks and a Pantoliba Thoram Singers na Takle Amadi Ekoi Muebana Plastic Pollution Akiba Mayok Nare Umang wamang Kotokpa Achauba Madi Apikpa Turel Singi Maru Sing Atingba Madi Akiba Yaudana Kotokpa Si Leptana Satarak Pakayana Nasidi Manipudasu Ising Isawi Awaba Mayok Naribani Sing the Santarakpa Lepakna Turel Punba Madi Pat Punjinduna Tengat Hali Nong Amukana Chuba Ichau Mayok Nahanba Ikang Amuk Totuna Ikangi Awaba Mayok Nahanba Kayana Nasidi Manipuda Tatana Tokpa Horakle Punamasi Nasidi Sing Tamda Kundaminari Bamiana Zaitiang Panglibani Maramasna Puna Himinari Bakanglo Purup Ekoina Kangmina Duna Oirakli Bapiba Mastaki Kanaba Honabada Tamogi Warep Malomina Bajangi Punamasi Yanglaga Tintadana Kanglo Purup Ekoi Punamona Lingje Manana Amata Warep Lomina Rasi Ekoi Apun Bagi Pangal Sagatuna Tắc là dù có thầu đảng ở trong lâu gì hay là trong lạc cái mà là dù hết lạc có một tầm đó mình phải phải ra cái gì mà quả kinh lạc của là dù xin của tôi làm tôi là dù cái sai vi làm ta cái gì hai điều cuối cùng chứ hình bữa đó mà tiếc quỷ cái này ở trong mình phải cái miam nằm mà phải biết quả kinh lạc thế nào mình phải cái miam là cái anh có thể xin cả thế nào ai vào mà phải mà ở hình bộ phận đó mình phải cái miam là dù mà tiếc bằng điều mà tung là dù amuko MSF ở trong cái tắc là dù có thầu đảng ở trong lâu gì hay là phải cái Manipur State Legal Service Authority ki miyang makhada District Legal Services Authority Thobalda Kakching District Bar Association khusam naraga senduna District Court Complex Kakching da World Environment Day ki thoram pangthokre handak sahi ki oina bit plastic pollution haiba thim da pangthokiba thoram maduda District and Session Judge Thobal Samom Ibjen District Legal Services Authority Thobal ki Secretary in charge soiriba CJM CJSD Dr. Laisram Rina JMFC CJD Thobal ki KSS Maheta Devi Amadi JMFC CJD Kakching Nirasinam Kakching District Bar Association Executive Member Court ki staff singna saruk yabaga iroina mass tree plantation pangthokhi maduda u amadi leichara chanirong court complex da thaki Manipur Yoga and Nature Cure Association Salaiba Ananda Singh Yoga and Nature Cure Research Hospital Amadi Indian Red Cross Society Kakching Branch na Puna Kusam Naduna Central Council of Yoga and Naturopathy New Delhi Ministry of Ayush ki Sentang Makhada World Environment Day Numit Asida Tarama Thorak Suba International Yoga Day Saruk Amo Oina Harit Yoga Plantation ki Ujara Thabagi Thoram DC Kakching District da Hodokre Taramadu Deputy Commissioner Kakching Rohit Anand IAS IRCS ki Thomi Singh Anand Singh Yoga and Secure Research Hospital ki staff Singh Amadi District Administration staff Singh Susaruk Yaki Taramadu IRCS Kakching District Branch ki President Soiriba Deputy Commissioner Rohit Anand IAS na haikibada Malem Asai Koi ki environment ki phibam akiba phangna honglakli ba environment ki phibam asai ki kannaba amadi Malem asibu kannaba ki wakhalonda Kakching Amadi Manipur ki miyamna upambi amamam tang oirabasu thabiduna Malem gi mangslakliba environment si kanbada thodang lomina si haina appeal tawki
Kaksing Pausupa Lekai de Leba Library Information Center Kaksing na Sinduna Numinini Subna Ngarangdagi Howdon Starakiba Wall Environment Degi Palan Thoram Loisan Begi Thoram Ngasi Center Asi Complex da Pangthokre Palan Thoram Asida Center Asi Auditorium Hall Reading Room Bookstore Room Cycle Shed Amadi Akoi Begi Compound Sing Sit Sengdoki Bagaloyana Decorative Oiba Upal Sing Sutaki Padamaratna English School Kaksing Dasu School Asigi Managing Committee Amadi Eco Club na Silangduna Wall Environment Day Palan Thoranga Marilena Hogolagliba Mahiroi Singda Uthabagi Hainabi Amadi Wakalot Lehanabagi Pandamda School Asigi Lambi Paringda Uchara Kaya Thakre Tharamadida School Managing Committee President Pirana Kumar Amadi Thaupuba Singh Loyana Eco Club ki in charge and Ibosana School Asigi Ozama de staff sing parents sing Amadi Mahiroi Singh Susaruk Yaki Tharamasta Thariba Upambi Singasi Hinganaba Honabada Eco Club ki Mahiroi Singna Taudang Logani Hainasu Eco Club ki in charge and Ibosana Pondorakli Nasi Diapo Sandel na Sinduna Sandel gi Mapamahumda Wall Environment Day gi Thoram Uchara Lisingama Chongharom Thaduna Pangthokre Sandel dagi Palen Phawbagi Sembaloiraba National Highway 102C gi Japho Bazar gi Sarukta MLA 41 AC Sandel SS Olis DC Sandel L Nandakumar Singh DFO Sandel Dr. N Munal Maitena Singh Bana District Level Officer Singh Puna Saruk Yakibaga Thoramaduda Atang Momakal gi Picos Benjamina Chara Chanirom Thaduna Pangthoki DFO Sandel Amadi CO at MR Lekudnasu at MR gi campus da Uhai Panba Madi Lai Shatpa Uchara Chani Panyangkai MR gi Family Line gi School gi Chhatra Singh Jawan Singh Forest Staff Singh Amadi Officer Singh Yauna Wall Environment Day gi Maroiba Singh Khangminaba Mipa Magaloyana Palan Thoramadu Pangthoki Ahum Suba Function na Deputy Commissioner Chandel gi Office da Makhal Makha kya gi Uchara Singh Thaduna Saklena Magaloyana Wall Environment Day 2025 ki Ending Plastic Pollution ngakna chatnaba Puna wasak lauminaduna pangthoki Wall Environment Day Gamarilena Lilong Sajing Maikay Domgi Miyam Galoyana Environmental Activist Manikanta Mutunga Kusam Naraga Sajing Kangjay Lekai E Angalwadi Center Yakoibada Uchara Kamarum Thakre Tharamasa Environmental Activist Manikanta Mutum na Pongdorakibada Honglagli Baying Asa Environmental Asi Aduki Matik Chokpa Habidu Oire Singda Upal Kaya Kokthokpa Madi Upal Kaya Yanthatpa Kuina Sangna Tarok Labadi Hauze Hozema Ising Isang Wari Bastagi Hena Saiteng Piba Habidu Oigani Wall Environment Day Kakta Upal Tharaga Photo Video da Pauda Hapnaba Kakta Uthabiganu Upala Dubu Thakra Matungda Hingnabagi Wakalon Aikoi Kudimangna Leminasi Haina Makadana Environmental Activist Manikanta Mutumna Pongdoki And plastic pollution haiba thim dangasi observance of Wall Environment Day gi thoram Kumbi College da su pangthokre IQAC NSS unit amadi ko club Kumbi College na sinduna college ase conference hall da pangthokiba Wall Environment Day gi thoram da college ase ge principal Lechom Bang Gopal Hanagi Kumbi High School gi headmaster Enimai social activist Ani Bobby National Youth Awardee case Nilosandrana athoiba mithunglan singoina saruk yaki thoramadu da malem da honglali bai ngasa ge khal kai tharakli basi aikoi mioi bana thoan bani India gi mapang kudimakta plastic pollution thoan bagi chang yamna wangi state khara da plastic pollution si thokpa tingnaba thabak thoram ching chap chana paikhat pasi yauri plastic mai thabana air pollution thoan duna aikoi mioi bada makhal kya cancer na halak yai plastic mai thaba toklasi plastic pollution si thingbada recycle tawba si yamna mathau tai recycle tawna reuse tawrabadi plastic pollution thon badagi thingba ngamgani khuding maksing asi ai isa dagi hoduna thabak oina pangthok minarasi haiba waphamna singba sing wangang loisingna phangdokna ki Wall Environment Day gi thoram Hianglam Gram Panchayat amadi Panchayat sigi area da leiba VLF Marina Puna Sinda Hianglam Hiran Mai da leiba YPA gi ground da pangthokre Punsi Lamjing Maira VLF Loyangan bi VLF Kanglei Chanu VLF amadi Lingjal Thaibi VLF ka puna khusam da pangthokpa thoram dugi manung chan Uzara Kayama Suthaki Loyana Saruk Yakiba Singda Jila Parishad member Elangbam Surendra Jitna Kari Marangi Equina Wall Environment Day Pangtok Libano Madi Uzara Tabagi Tangai Padaba Singa Dugi Matanga Wanganki
ngasi malegi mafam kya da World Environment Day gi thoram mafam kya da pangthok pagum Jiribam district ta su tongan tongan mafam da mapung phana pangthok na ki ngasi Jiribam High Secondary School Jiribam di Manipuri Innovation Society imphal kusam na duna Jiribam gi babukra da leiba Jiribam High Secondary School da Ending Plastic Pollution haiba theme masida 1 day environmental awareness and tree plantation ni thoram pangthok kre ngasi gi thoram sa Jiribam High Secondary School gi mahiroi amadi oja sing punduna uwa kya thaki masigi matungda mahiroi amadi oja singga punduna aikoi gi maleng asibu phajana thangbadabani uwa kakthak loidabani plastic sina loidabani masung ising na singba phajana thangbadabani haiduna wasaksu sakhi Pari Puri Athoba Ningsing Lob Jiribam Nasina Jiribam District Manung Chana Leiba Ningsing Kungi Biodiversity Park ta Ending Global Plastic Pollution Haiba Theme da Malengoiba World Environment Day 2025 Pangthoki ngasi tharamasa Jiribam gi Deputy Commissioner Krishna Kumar IAS Han Pari Puri Athoba Ningsing Lob ki ex chairman oiramba haujina Pari Puri Athoba Ningsing Lob ki advisor Dr Arun Kumar Mangang Jiribam Divisional Forest Officer Elangbam Nirmala Sanu MFS amasung Jiribam Municipal Council Executive Officer Morangtham Surjit Singha MMAS na mathangchina Chief Guest President amasung guest of honor oina dice da phangki Chief Guest okiba Jiribam Deputy Commissioner Krishna Kumar IS na lusingduna u pambi kaya su thaki Ending Plastic Pollution Globally haiba theme da World Environment Day 2025 kamrile na Jiribam Municipal Council na Single Use Plastic Thingbagi su saro mo oina yum da sangduna amadi dukan sing da sangduna recyclable plastic sing khongat pa uchara sing thaba cloth bag ken thokpa amadi punna wasak lomi da aikoi punna mangna plastic sina da ba amadi plastic sijina ba thingbada saru yaminna ba haina su wasak na ki amarom da World Environment Day tharonga marile na Jiribam Railway Station da leiba F156 Battalion CRPF amadi Kasturba Girls High School Jiribam na punna cleanliness drive cum tree plantation drive amasu Kasturba Girls High School da pangthoki masida officer commander SI Salendra Kumar assistant commandant S Kasturba Girls High School gi headmistress A Saroja Singha su yauna thauram pangthoki World Environment Day ga marile na ngasi Imphal East ke manung chana leiriba Sabung Khok Playground da Khwai Ihul Foundation amasung Youth and Students Welfare Club YSWC madi Sabung Khok ta leiriba miyoi kaya galoi na uchara kaya thakre ngasi gi World Environment Day gi thoramadu da Khwai Ihul Foundation Secretary Loktong Bam Nilo YSWC gi President Chongtham Amujau Sabung Khok Village Development Committee gi President Tansubam Pakka Sabung Khok Mera Paibi Secretary Seram Memchana Singbana maroiba miyoi oina yaki ngasi gi tharamadu da saru yaki ba Khwai Ihul Foundation General Secretary Loktong Bam Nilo na phongdokibada aikoi punamakna mamang sahi kya dagi uchara kya thakre dubu tharam law matungda hanna yengbidabana uchara sing adu hingbagi changa si yamna nemi aikoina thariba uchara sing asi tangai padana senabi ba mathok dai amasung malengi oina honglali ba yinga saasta gi khara da oraba su kanbang amnaba aikoi punamakna honna minasi ngasi maksu Manipur gi sing yopong kaya da uwa paktak na yan thatkibana nong khajik subada tampak da ichaw awaba kaya tholiba stagi matang kharagi matungda dia sigumba kudong tiba si thoktana bai khoi punamakna honna minasi Maramasna plastic sing asi mafam jana loisin ba madi recycle tawba yaba singna recycle tawna ba mafam jana thambiduna marilena ba miyoi singda sinabiduna pangthokliba World Environment Day gi pandam oriba and plastic pollution asi mai pakna ba aikoi punna honamina si phongdokhi Oil Palm Mission Manipur Patanjali Foods Limited amadi District Agriculture Office Kakching na punna siduna promotion of oil palm tree plantation haiba hiramasta lomi sing yoiba nomagi awareness cum training program amang asi Kakching Phosupalai kai da leiba Library Information Center Kakching mipun changda pangthokre ngasi gi tharamadu da tharongi leiteng sing oina District Agriculture Officer Kakching Thobal Thongam Jaipakrash Nodal Officer NMEO OPM Gichandra State Head Patanjali Foods Limited Joshi Kiran amadi Consultant Oil Palm Mission Manipur na saruk yaki ngasi gi tharamadu da Patanjali Foods Limited na Manipur da loriba thaudang amadi paikhatliba thabak thoram singi maramda Joshi Kiran amadi in empowering farmers through promotion of oil palm tree cultivation haiba hiramasna MS Khaidem na marik chumba wafang kaya lomi singda thamki tharamadu da loisalakpada saruk yaki ba lomi singa MS Khaidem ga wahang pakum tawna miyamna hiramasi matangda khangning haining ba du wari watai tawki Manipur film actor IP Khabana
Kaksingi Chatnabibu Lana Uhanaba Honarakpa Senior Citizens Parang Kaksing Amadi Salai Sanamahi Lining Kaksing Anina Haksina Yaningde Haina Ngasi Kaksing Wairi Panjau Palum Dalaiba Senior Citizens Parang Kaksingi Oles Homda Pangtokpa Paumising Unaba Madalup Ania Sigi Maikai Dagi Pondorakli Ngasi Paumising Unabaduda Salai Kaksingi Taupurel Mangangcha Rajena Hai IP Kabana Kaksing Marang Temlekai de Lebi Nupi Macha Amaga Luhong Bagi Thoram Mamang Thagi Megi Kuntragi Mangoyana Hajing Karai Numita Me Kuni Panda Nupi Mayum de Latuna Kek Kakpa Kek Inaba Sana Kuzi Shiba Asna Singba Chatakiba Do Kaksingi Chatnabini Haina IP Kaba Masamana Mahaki Social Media Oiriba Facebook da Thadorok Liba Do Laibak Tibani Amadi Yumpam Yaudabani, Masigumba Sanabi si Kaksing de Leite, Kaksingi Sanabida, Luhongbagi Nomo Wal in Egi Numidang Waida, Loyumba, Bibagi, Mamanabaga, Loinana, Loyum Bigi Kairo Lekaigi, Yum Amada, Loyum B, Ningolgi, Mataro Shinga Puna, Awat Apata Tota Sintona Bagi Sanabi Amadi Lei, Luhongdringaida, Loyum Bana, Loyum Bigi Mayumda, Jangna de Amadi Loyum Bigi Imungbuki Hangoina, no look na chatney, Masigum Labai Paipo, Hatak Laba, Pajak Rabasat Nabi Kaya Sibo IP, Kabagumba Amana, Hektamak, Semdok Pasu Yaroi. Paumisingo Nabaduda Saruyakiba Senior Citizens Parang Kaksingi President no Mai Tem ni Maina Hai, Aikogi Kaksingi Ipanat Ipunat Kisat Nabida, Hijing Pot Puba Numita Kek Kakpagi Tabak Asito Naramde, Masi Manipuri Mapang Matada Susat Naramde, Mapalamgi Changsilakpa Sat Nabiado Aikogi Lamdamasta Pusilakpani, IP Kabana Hairiba Tawong Adubo, Kaksingi Sat Nabini Kaksing Dagi Horakpani, Hai Badona Uhan Basi Tobiganu, Ahalaman Sing Tana Biraga, Nag yet Tung Mang Munayang Biraga, Sengdok Pam Tokpra, Kali Haina Soup, Pondora K. Habagi, Hashing Port, Uvanumiki Numidanga, Kiek Kakba Amadi Inaba, Kuji Shinaba, Kudop Shinabaki Chanabisha, Kaksinga, Nalinga Matandagi Leramde, Kaksinga Leramiba Hababu, Nalinga Matanda. Hijing Karai Puban Numiki Numidanga Biba Lungutoriba Bibasina Nupi Mayungi Kairo Lekai Amada Imung Manu Amada Magi Mamana Bakara Laga Nupi Duda Lungutoriba Nupi Sida Apogi Awat Apagi Hang Batsatne Kakking the Sumari Lenade, and the Manipur Mari Lenade, Mapani, Torpani, and the Port Sea, Kakking the whole funny, not the Kakking the Tolpani Habibu Kabi Wasi, Jumdi Kali, Masidi Mahana, Alaman Tanaga, Sumna, Mapam Jana, Adoga, Na get left like Tiraga, Chengabum Toy, Kakking the Toki Venate, Masidi, Manipur Sunate, Mapandagi, Adubu, Kakking the Tyson never manba. I told you one arm, you won't carve it to be Chengo Sungan Kali. Mangoyana, Oles Home Akoibada, Salai Kaksingi Tomi Singamasung, Senior Citizens Parang Kaksingi Ahal Singa Puna, Ngasi, Wall Environment Dega Marilena Ujara Singsu, Taminaki. Ngasi All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization MSCO na Maitay Pangalgi Advanced Idul Joha 2025 Tharanga Marilena Kudolpot Tambagi Tharam Pangthokre. Tharamasi Bisnupur District ki Manung Chanda Maitay Pangal Kundariba Kokta Multipurpose Hall da Pangthoki. Tharamaduda Maipak Ningtho Committee Anjuman Islam Musaza Jaimet Aloma All Kokta Youth Volunteer Organization All Maitay Pangal Youth Association All Kokta Coordinator Committee na Thaudang Loki. Kudol Pot Tambasida Kokta Maning Jingda Kundariba Kangpokpi District ki Manung Chanda Nongchai Chirugi Kunja Singa Maitay Galatuna Maitay Pangal Sing Kudol Taminaki MSCO President Singlemba Wahengbam Sada Jaimet Ui Ulma Koktagi MB Slaudin Kwasmi Chairperson KMC Mistress Minerjan Atay Makok Thongba Singna Mitanglan Sing Oiki Tharam Haudok Paduda Maitay Pangalgi Laisol Kirat Toduna Thoramadu Haudoki Panbaya MSCO na Inkum Jalisang Zampa Maudra in Togi Dishambagi Tang Mari Dagi Horaga Haudora Kiba Dagi Lamdamasiga Matoi Bagi Lipuna Sibu Hena Sesina Bagidama Ichilinamadi Kundaminari Purukudimaki Horak Pang Kongul Liminabagi Saroma Oina Pangtok Pani Haiki Taramadu Advisor Ampiagi Oza
जिया अमगी एमएस को जनरल सेक्रेटरी दीपू वांखैमयुम अनिना वाफम कया फोंदोरक्ले लमदम सथोलिबे चाउना मरम ओरगा मियोय लाख अमा मखाई हेन बरोम अवाबा मायोकना हले मफम खरादा थुमजिलंबै सिंह हंथक्रबसु मफम अयाबदा हौजिकसु इसिंग थुमजिन लैरी हौकिबा नोंमनिनी असिदा नोंग मजिद खरा ताबनदना लेपखिबदगी तुरल सिंगी इमाई खुदोंग थिनिंगाई ओइद्रे अदुबो तोरबान कायदुना पाइसलखिबा इसिंग सिंग ngasisu मफम अयाबदा तुंगदुना लैबना मियाम अवाबा मायोकनरी तोंगान तोंगान लुपसिंगना अवाबा तारबा सिंगी तंगाई फदबा चंगदब यादव पोलम सिंह मतंग पांगनबगी थबक लेप्टन चथरी आर्मी एयर हेल्थ डिपार्टमेंट अरामबाई तेंगोल यावना तोंगान तोंगान मफम सिंग लेरिबा रिलीफ कैंप सिंगदा अना लायंगी थबक चथनरी मरगसदा ngasi ngasisu ising ka hena thumjalaga leba mafam sing yawbana mafam aduda yausinba ngamdabai khudong chadba kaya mayoknari nakalamromda khurai kendri manung chana leba khurai hekru makhongda imphal turen torbang kaiduna yung kaya chanthakiba amadi ate akai sing ubada yunggi miyoi sing topong khangnadre thogli beisa sida ngarang numidang phawbagi lenga ki report ki matungina khunggang chatre supna manga gi yumli sing kunthra manga sohomni phuni thoi amanga ta thoanduna ichasna miyoi lak ama मखाइरोम रोमदा सोले लोफम हेक्टर चाम तरा मंगा दसमिक मंगा मापरोम दा इसिंग थुमजिन किबगलोयना चौराक न मियोय लिसिंग मरी सुपना मौद्रा तरेम साफागदा फम सिंग दा होंदोरखी अवाबा नंगलबा मियाम रिलीफ कैंप हुंद्रा नि पाना जंगजफम लौदन लेरी हाइना पल्ली हौजिसु इम्फाल ईस्ट की मरोय बलेंगा के लोय संग डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कॉम्प्लेक्स अमदी जेनिम्स यावना इसिंग थुमजिन दुना लेबना थबक थरम पांगथोकपा ngamdana लेरी यामना लाइबक थीबा थौदो अमदा कक्सिंग पुलिस दा संगी मनुंग चने लैबा मानतक खुल कक्सिंग मानतक तगी पोकमिनबा मबुंग मचल यावना अंगांग अहुम पुखरी दा तासिंदुना लाइकनबा ngamdana लाइखिद्रे हाइरी ngase ayu pung tararom tarakpada thokiba laibak thiba thodo aduda laikhidraba angang sing adudi mantak kunau dagi s khupnai thangi machanupa s salman thang kom chahi mapan amasung mahaki masanupi s jenia kom chahi mangani amasung makhoi ani gi mapaga hekpominaba manaunupa s khupnai lem kongi machanupa s mosimchan komni मखोई अहुम मदुना तारमलिबा पुखरी अदु मखोई खुनगसु यामना नकनना लैबा कक्सिंग वाइरी पंजाब पलुमदा लैबा हाना मतामदा एसएसबी लेरंबा अदुगा हौजिना मी अमता लैनद्रबा मफम अदुगी कैंपस मनुंगदा लैबा पुखरी अमदा तासिनखिबदगी अंगांग अमना लावरकपदगी मनाक अदुवाइदा थबक सुदुना लेरंबा मियोय खरना अंगांग सिंग अदु लखलगा जीवन हॉस्पिटल कक्सिंगदा लाइकननबा पुखलखिबनी अदुमकपो लाइकनबा ngamdana लेखिदबनी हाइरी असिबा हक्सांग अहुमक इमुंग मनुंगी मियोयसिंगना लौसिनदुना ngasi अरोइबा मथौ मंगमसु पांथोक्रे हाइरी बासिखोंग कोंगबा इरोंगी कोंगबा तुरल काइबदगी अवाब तारबा मियोय सिंगिदमक लैमखोंगदा लेबा 57 माउंटेन डिवीजन की आर्मी न सिंदुना नोमगी ओइबा लेमना लायंग बै के अमा पांथोक्रे निंगसिंग बयाबदी मणिपुर होकिबा नुमित खरनी दा लेप्तना नोंग चुबना मरम ओइरगा बासिखोंग कोंगबा इरोंगी कोंगबा तुरल काइदुना लेकाय असगी युम जनिरोम इसिंगना थुमजिन खिबदगी अवाब तारादुना रिलीफ कैंप ता संगजफम लौदुना लैरिबनी युम सिंग इसिंगना थुमजिन ख्रा मियोय सिंग अवाब सिंग सिबु उबिदुना लैमखोंगदा लेबा 57 माउंटेन डिवीजन की आर्मी सिंगना प्री मेडिकल कैंप असी पांथोक पगलोयना तोंगान तोंगान मखलगे अनाबसिंग येंखी अमदी अनाबसिंग चानबा हिदाल अंगथक क्यासु लेना येंथोकी ngasi 57 माउंटेन डिवीजन आर्मी नसिना पांथोके प्री मेडिकल कैंप अदुदा लेकाय असगी मियोय पुना चनी यांखैरोम लायंखी हंदा इकोई कुइदना नुमित खरनी लेप्तना चुकिबा नोंगना मरम ओरगा तुरलगी इमाई वांखलक्तुना इम्फाल तुरल कायरकपदगी थोकिबा इसिंग इसाउना तहनख्रबा इम्फाल पांगई लंबी खुराई केंद्रगी एमएलए ना सेमजिनुना अमोहना फाउना हलकपदा मियामना थागतनरकले मतम खरा इचाउना मरम ओरगा तलुरबा इम्फाल पांगई लंबी असिबु सेमजिनबगी थाबक यंगसिल्लदुना कायरंग खुमिदोप जीपी की चेयरपर्सन मोहम्मद यूनुस अहमद हाई सोशल मीडिया पाउसेदा अमदी चिंदा खक सोशल वर्कर ओइबगी थाबक असि टोक्सी इसिंग इसाउ हेक थोलकपदगी अहिंग तुमदना लेरखिबनी लोयना यामना मरोइबा लंबी अमोरिबा इम्फाल पांगगी लंबी ततुना फाउदोक फाउजिन यादना लेरिंगै लेंगा की माइकैदगिसो सेमजिन बिनाबा लाक्तबना माइकै सम लेरिबा मिया अवाबा म ओइदुना नुमित खरा असि लाखिबनी मियांग जतोकसे असि तंगाई फदना फाउनदबा यादबना खुराई केंद्रगी एमएलए दा हाइजरुबदगी मसागी लेजब थादोक्तुना मियांगिनी खलगा थबक पांथोक पिरकपा सेमा हाइनिंगाई लेतना थागलि एमएलए मसा थोलक्तुना
ꯇꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯥꯡꯒꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯄꯨꯝꯄꯥꯠ ꯃꯆꯤꯜ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯕꯨ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯌꯥꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯐꯕ ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯅꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯉꯩ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯎꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ngasi ꯁꯦꯝꯖꯔꯒ ngasi ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯏꯄꯨꯝ ꯃꯆꯤꯟꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯪ ꯈꯨꯃꯤꯗꯣꯛꯇ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯠꯇꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯩꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐ꯭ꯂꯠ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯊꯧꯃꯤ 130 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,900 ꯍꯦꯟꯕꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯁꯥꯖꯣ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯃꯥ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯂꯩꯃ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 130 ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯦꯝꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯈꯤ ꯀꯣꯡꯕ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁ ꯍꯣꯝꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕꯤ ꯏꯃꯥ 18 ꯀꯣꯡꯕ ꯕꯖꯥꯔ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯌꯨꯠ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯌꯧꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯈꯣꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯤꯕ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗ 9863738741 9366813406 9612318445 ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯄꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ DC SDO SDC ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯛꯂꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯧꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯌꯧꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯐꯤꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯑꯦꯗꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯪꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯎ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯂꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीदा मिरेप ओइखिबगी मथक्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर्स ओइरिबा तोइजम लोकेंद्रो ना इसिंग इचाउगी अवाबा सैथेंग फंगलिबा खुराई कॉन्स्टिट्युएंसी की तोंगान फमदा लैबा रिलीफ कैम्प मदि युम लिसिंग अनिरोमदा रिलीफ मटेरियल सिंग मतेंग पांखरे तोंगान बचाना थंगनबगी पोलम सिंग यावना रिलीफ मटेरियल सिंग अदु लोकेंद्रो ना लुसिंगबा माकी सपोर्टर सिंग लोयना कोइना सतुना यनथोखिबनी टीम मदुना इचाउना सोलबा खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की फमदा हांगबा रिलीफ कैम्प सिंगदा हकथेंगना सतुना रिलीफ मटेरियल सिंग पीबगी मथक्ता तोंगान क्लब अमदी मैरा पाइबेसिंगी खुथांगदसु युम लिसिंग अनिरोंगी टेंगबांग पोलमसिंग अदु यनथोखिबनी हिरामसदा लेंगाकी माइकेदगे हेनबा मियेंग चंगबा मथौ तारे हाइखि अमरोमदा इसावी सैथेंग नंगबसिंगदा लेंगाकी रिलीफ मटेरियल अमदी कंपेंसेशन पीबगी मतंगदा लोकेंद्रना मखा तारादुना इचावी अवाबा तारबसिंगदा लेबा ना मतेंग पीबगी थबक असि खुमांग यांगसिनबा असि यामना मथौ तारे ngasiga numi mangani suro phawba इचाव अस्त मफम खरदा ngasi phawba lenga ki relief material phangdaba kaya yauramba si thamoi songa nungaitaba phawi maramasna lenga na piba mateng asi official singa thamoi sengna miyamda yahon biu haiba wafam su phongdokhi इथाई दामदा मसिंग यामलबा प्लास्टिक बोतल सिंग यावना अमोदा के पेशेंटना लेबा यावना हौजिक लेरिबा फिबा मसिगी मतंगदा इमेज टीवी ना ngarang पाउदा अमा लेबाक मियामदा थंगख्रबा मतुंग asi इथाई क्लब मेरा पाइबी सिंग यावना तोंगान तोंगान लोइसंग सिंग खुसमनदुना
panduna leiramba plastic bottles sing lokhat pahokre manipura thole bai sing isa asigi manung channa tongan ba turel sing dagi centharak laba matungda ithai dam gi upstream da panduna leiramba yamlaba plastic bottles sing adu ngase ayuk ithai youth club amadi ithai maira paibi lupna mapungoi ba thodang loduna lokhat pahokibani asigumba miyoiba amadi aikhogi environment da sonba plastic bottle khongpagi thaba asi ngasidagi horaga hek loidru phawba chathagani adubo hairiba thaba asi club amadi maira paibi khaktana tawbada numit yamna sangba oibana yaragadi miyamna su saruk yabiyu maruaina environment ka mari leina thabak tawriba loop singna su maphamasta lakpina khunja singaloina amatta oina thabak tawmina si haiba wafam su makhata na appeal tawki Kumbi SG polling station kuntra mangai kunja miyang yawa awana anayek kana lejedraba miyoi singyawna ACSC tongan ba mafam sing gi miyamna chathok chachin tawbada khudong chadna leiramba lambi thong sing wangkhem sobha gi timna semjin birakpa aduda Kumbi municipal council ward number 4 polling station tara manga yumthong chamyang khai gi voter chamri yang khai henbagi mapung phana chagatuna amato oina chaminaragani haiduna social activist national award wangkhem sobha ga loyana chakhut thaurangi matangda punna khananabagi mifa ama Kumbi Leibung Makhong Community Hall da pangthokte National Award Wangkhem Sobana Hai Aikhogi future asi nungayai phana hena masak thokpa ma ohenba habasi hogolakliba youth sing chengapa mathoktai hogolakliba naha sing sengasi haiba tarabadi nisagi paktagi laptho hanba dakar oi naha sing machama u phanaba yamna mathoktai sarkarna war against drug na sing thingnaba changsileba khongjang asi thamoi sengna changsinbagi mami adusu uba phangdri aduna aikhogi naha sing asi drug ki paktagi lapthoknaba drug ki problem asi solve tawba ngamnaba thamoi sengba luchingba khara stay asida mathautai haiki Lamdamasta maroina Imphal East ki saruk singda isauna maram oiraga choba chaitheng nangliba kayagi mateng pangbagi manung channa tongan mafam singda hangliba relief camp singda changjafam loduna leiriba kayada Arambai Tengol General Headquarter Medical Team na chatuna hidak langthak sing yenthokpa gi thaba ngasisu makhadana leptana chathari AT Medical Team na chathaba thabak thorangi charom oina khurai haikru makhongi praja singna changjafam lodun leiriba relief camp ta tangai phadaba hidak sing amadi anaba singna mathau taba hidak sing yenthokkiba loina tetanus mathau taba sing kapikhi AT na chathariba thabak thoram asigi matangda AT GSQ Medical Tingi Commander Boy Yaithengbam na hai lamdamasta maroina Imphal East ki saruk singda tholiba laibak thiba ichaw asida Arambai Tengol gi Tengoloi singna miyangi mateng pangwada choba thodang loduna lakli hauji mafam khrada torban kaibadagi sing paslambagi sing adu kaikhiba torban sing mention mangamkhiba amadi turel gi imai tapna hanthakibana thumjilamba kaya hantakrabasu ayamba saruk sing haujiksu ising thumjinduna leiri masidasu Arambai Tengol gi maikaidagi miyangi damak tawya ba kaya sing leptana chathari ising ichawna maram oraga ising phattabana ohelakpa yaba anaba sing ngakthoknaba amadi naduna leiriba sing awatpa hida langthak sing pibagi thaba ngarangdagi horaga tongan mafam singda medical team asna mateng pangbagi thabak chatharakli makhatana su koina chatuna miyang yaifanaba thabak thoram sing pangthokigani phongdokki tang yen thokcharaga akogi pallaga leibsingda hanai mogi sijanarappa hidaksing tangdasu mateng pangon lamgadra na koi laga hida tawjabani adu matung tarpada su koi Arambai Tengol side tagi angamba mateng angamba thakta koina koi Tengoloi singna dum pangjagani tawjagani ha pochi koi miyamda thamjage Handak Manipur pumbada nong sukibana maram oraga ising isaw mayok na kibana mafam singda Jena helping group na mateng pangbagi thabak makha chatharakpa oina ngasisu Kongpal Kongkham Lekai Jennings Hospital manakta leba yumdagi thokpa ngamdaba awaba mafam sing chawrakna yum chaniromda Jena helping group na thaknaba ising candle amadi mosquito coil na singba kaya mateng pangbagi thabak leptana chathari hairi Lamdamasta haukiba sahi lising ani kulumdogi me humdagi horakiba la namaram oiraga Mangol Ngambi College Ningthokong Relief Camp ta changjafam lodun leiriba IDP singna hauzik tholiba ising ichagi awaba mayok nariba lamdamasagi miyamgi damak mateng oinanaba nongmagi chara kathokuna amuko amadi MSF ki kuthangda miyamda yohanaba ngasi amuko gi loisangda latuna matengi polam sing khusina kre
ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯗ IDP ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ IDPꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ IDPꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯑꯃ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯖꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯑꯃꯗꯤ MSFꯀꯤ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯤꯝꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯂꯤꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯁꯤꯗ IDP ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯄꯣꯛꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ MSFꯅ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯊꯤꯜꯂꯛꯂꯝꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ Sri Sri Govindajiu Pala Loisang amadi Sri Sri Govindaji Brahma Sabha Loisang sinduna Mamang Thamegi Kulumdoi Irai Numita Sri Sri Govindaji Mandirda Manipuri Sankritangi Kaitaragliba Masaki Matangda Akhanaba Khananabagi Mipama Pangtokani Torambadu Lebak asigi Huzuriba Pipamasta Maram Oiraga Chaliba Tajungi Tang Tareta Yaitoklagani Hairiba Khananabagi Mipam adu numi adugi nungtil pung amada pangthokadabani maramasna hana chepau phangkraba amadi marilena punamagna numi asida matam chana laktuna saruk yanaba appeal tawrakli Pradhan Mantri Jana Arogya Yojana PMJAY amadi Chief Minister gi Haksel gi tengbang CMIST gi scheme asi lenga na sel thadaraktabana maram oiraga card asibu pairiba praja kaya sibaga manare haina Babina Hospital da dialysis tawduna leiriba patient Chahum Longi Imung Manungi Maikai dagi penda wafam kaya phongdorakli wafam asing asi Babina Hospital da dialysis tawduna leiriba patient singi Imung Manungi Maikai dagi paumi singa unaba duda phongdorakibani makhata aduna Babina Hospital gi Maikai dagi dialysis patient singi Imung Manungna phongdorakpada PMJAY amadi CMIST gi scheme asigi sel asi lenga ki Maikai dagi piraktaba thani panshure maramaduna Babina Hospital dialysis tawduna leiriba patient singdagi dialysis tawbagi sel lawrani haina phongdorakpadagi hojik Babina Hospital da dialysis tawriba patient kaya hapta amada dialysis marirak torokpa yauri maramasna patient kaya gi imung manung sel gi awaba kaya mayok narakle haina phongdokhi lengana scheme singa sigi sel thadorok tabasi athubada thadok piro u hojik dialysis tawna leriba patient singi thawai bu kanbiu haina phongdorakhi The affected land and standing property owners of National Highway 37 PKG 7 Phaitol amadi Tadbung Khungi National Highway 37 Jiri Imphal Lambi Pakthorakpada Phaitol amadi Tadbung Khungi lam amadi Yungkai Sogliba asigi pifam thokpa compensation asi phawa pibidaba si yamna nungaite aduna aikoi thabak thingba horagani haina Phaitol Village Authority gi Chief Chairman PM Thanga na wapam kaya phongdorakli PM Thangana Makhatana Haikibada Atopa Kungidi Loina Pipam Topa compensation Pikre Dubo Tadbung Amadi Phaitol Kungidi ngasi pawba paisa pibidri Tamenglongi Dishina paisa piragani haiduna kayarang haibire dubo thabak oina ngasi pawba tawbidre aduna aikoina NISICDL company na thabak suriba aikoi khun Tadbung Amadi Phaitol gi lambi kakpagi thabak thinglagani aikoi gi paisa pidre pawba kanagi su wa taroi haina phongdokki The Ministry of Health and Family Welfare na piba data da ngasi June mangada India da COVID-19 gi active case ki masing lising mari chani pa hum putaruk yore miyoi tare na laikhidre masi tharaga sikibagi masing yangkai mathoi yore hoki ba pung kun mari da miyoi sangwa hum pu mari leina asana ki aduga leina asta gi miyoi chatru humdra mari na phaki Delhi da sikiba ani ni tha manga da suriba ngang ni pa macha ama amadi sahi marpu tare suraba ahlamani Karnataka da su miyoi ani sikhi sahi hum pu manga suraba madi sahi ni pu manga suraba ni pa ani ni Maharashtra da Sikhibana ahumni sahi humdra taruk surbani pani amasung sahi humdra pansurabi nupi amagani laikhidraba sangayambana type 1 respiratory failure na maram oiraga sikhibani hairi Haujarabada marapa amukana pijari World Environment Day thoram paksana pangthokna kre Promotion of oil palm tree plantation haiba hiramda awareness cum training program pangthokre Idul Zuha 2025 thoranga melena kudol tongkre Loinana India da COVID-19 ki case lising mari sani pa hum putaru yore
ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ